zuekin, zure espirituarekin. senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Erruki jauna. Kristo erruki, Erruki. erruki jauna, Erruki jauna. erruki dakigula jainko guztiz altsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoiuz. Gauza guztien egile zera jainkoa. Zuk ezarri diozu gizakiari laneko legea. Iguzu Jose Dobatsuak bezala eta Beronek lagundurik, bete ditzagula zuk jarritako egin beharrak eta irits dezagula zuk agindutako saria. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko tarrere bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Pablo apostoluak Kolosarrei, senideok gauza guztien gainetik, izan ezazue maitasun, hori baita lokarririk bikainena. Kristoren pakeak agindu bezazuen bihotzetan, pake hortara deituak zeraten ezkero gorputz batean, eta izan eskerronekoak. Edo zer esaten edo egiten duzuela, egizue dena Jesu Kristo jaunaren izenean, beraren bidez jangoiko aitari eskerrak emanez. Egiten duzuena egin gogoz, jaunarentzat balitz bezala, eta ez gizakientzat. Jakinik, jainkoagatik hartuko duzuela saria, ondarea alegia, izan zaitezte Kristo jaunaren zerbitzari. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Kanta jaunari. Zoazte pozikaren gana, gora eta gora ari kanta. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria al Señor. En aquel tiempo Jesús llegó a su pueblo y empezó a enseñar en la sinagoga, dejando a todos sorprendidos. Los que le escuchaban decían así: ¿de dónde tiene esa sabiduría y esas capacidades? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es María su madre? ¿No son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven entre nosotros sus hermanas? ¿De dónde tiene, por tanto, todas esas cosas? Y no podían creer en él. Jesús, en cambio, les dijo: solamente en su pueblo y en su casa desprecian al profeta, y por la dureza de su corazón no hizo muchos milagros allí. Palabra de Dios. Gloria al Señor. Celebramos esta memoria de San José Obrero en un día en que, digamos que la sociedad civil celebra el Día del Trabajo, y desde un punto de vista de la fe, la Iglesia quiso elegir a San José como un patrón vamos a decir así, de los trabajadores, del mundo del trabajo, etc. Muy basado también en la doctrina social de la Iglesia. Digamos que la Iglesia tiene una revelación, un tesoro que llamamos la revelación recibido de Jesucristo, y ese tesoro que encontramos en el Evangelio y en la tradición es lo que luego hay que aplicar a las situaciones concretas de cada momento histórico. Evidentemente, cuando nació Jesús, pues no había internet o no había una serie de cosas, pero sí que los principios morales que tienen que regir siguen siendo válidos, y hay que saber aplicarlos a las situaciones nuevas, situaciones modernas, etc. Por eso la Iglesia, por un lado, promoviendo esta doctrina social, que en una época en la que los trabajadores no tenían los derechos esenciales y los mínimos siquiera que
tenían que tener los papas, a partir sobre todo de León XIII, en su encíclica Rerum Novarum, han querido desarrollar esta doctrina social, buscando que de una forma justa pueda haber una cohesión social, puedan tener unos derechos los trabajadores, pueda haber también una prosperidad económica de una forma ordenada, justa y beneficiosa a ser posible para todos y para toda la sociedad y todas las personas, teniendo en cuenta las necesidades de la familia, las necesidades que tiene la persona, que haya un trato humano. Todo esto, digamos que a partir de la Rerum Novarum de León XIII, la Iglesia ha desarrollado profundamente y sigue desarrollando. Digamos que los últimos papas todos han seguido tratando el tema de la doctrina social y siempre poniendo como ejemplo, como modelo y como intercesor a San José. Él fue un trabajador, fue carpintero. Hemos escuchado en este evangelio como dice, no, es el hijo del carpintero, Jesús. ¿Cómo puede hacer estos milagros? ¿Cómo puede hacer estas cosas? ¿Cómo puede tener esta sabiduría el hijo del carpintero? Y vemos José en el evangelio, aparece poco, aparece con gran humildad, aparece siempre como medio escondido o medio en silencio, pero vemos que es una figura esencial, un San José. Vemos San José es el, digamos que si exceptuamos a Jesús y a la Virgen María, es el santo más grande que tiene la Iglesia en toda su historia. San José es el santo más grande. San José es además, vamos a decir así, protector de un montón de cosas. Digamos que la Iglesia lo ha tenido como el gran intercesor. Es el mismo, digamos, el patrono de la Iglesia, patrono del Concilio Vaticano II, que es el último concilio ecuménico que ha habido, patrono de la buena muerte, patrono y de los carpinteros, etcétera, y de todos los obreros, de todos los trabajadores. Hoy le pedimos a San José, por un lado, aprendamos de su estilo honrado, trabajador, de ayudar a los demás, tener esa voluntad de laboriosidad y de ayuda al prójimo, y también por todos aquellos empleados, trabajadores, que sean respetados todos sus derechos, que pueda haber una cohesión social, pueda haber también una prosperidad económica que beneficie a todos. Eta, egin ditzagun orain gure eskaria. Eskatuko dugu munduko langile guztien alde, eska dezaiogun jaunari. Eskatuko dugu baita ere, karrenaren alde. Orain datorren astean, elkartuko dira munduko 80 urtetik berako kardenal guztik, edo duten guztik behintzat, eta aukeratu behar izango dute ita santu berria. Espiritu Santuaren argitasunak lagundu dezaien eska dezaiogun jaunari. Entzuna eta bana bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristoren jaunaren bitartez. Amen. Ogia tardoa, etxeitzen dizut, ogi tardoiekin eskaintzen geragun. On guztien iturri zeran jainko jauna, onar ezazu Jose Santuaren jaiegunean, ekarri dizkizugun emaitza eta egitzazu guretzat graziaren iturri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna, zuekin, Zure espirituarekin, gora bihotzak, jauna gandazkagu, eskarra jangoiko gure jaunari. egokita bidezkoa da. Egoki da bai eta zuzen onai eta beti zuri eskarrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko ahal guztidun betieriko horri. Eta zu behinkatzea eta gorestea Jose Santuaren oroipena ospatzen dugun egun honetan. Hau bai gizon zuzena, jainkoaren ama Birjinari zuk senartzat emana. Hau bai zerbitzari leial eta zentzuduna, familia Santuaren buru ezarria. Aitak bezala zaindu zezan, Espiritu Santuaren egitez sortutako zure seme bakar Jesu Kristo gure jauna. Beronen bitartez, aingeruek zure handitasunak goresten dute. Espiritu doatsuek zure ospea adoratzen, goiko indarrek zuri auspez agur egiten, postasun berak baititu, zerutar guztiak elkartzen.
Onar ezazu jauna, haien gorespenekin bat egin ditzagula guk ere gure kantu hotsak. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zerun urrak beteri dauzka, zure diziraz, osana zeru hoietan, bedeinkatuan jaunaren izenean, datorrena, osana zeru hoietan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkiztua da, ogitardo hauek zure espiritu isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok hortatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoa berri kalizaturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta eran guztiok hortatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinesmenaren misterioa. Hile eta pizu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure Florentzio gure hartzailerekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak. Harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatxoarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gure zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko guztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruak bezala lurrean ere. Emaizu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorronei barkatzen diegun ezkero, eta ez duten taldira eraman, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari eskertakatik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zurea dezu erregetza, zurea ospe eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaizue pakea elkarri. Una hemen jangoikoaren bildotxana munduko pekatuak entzen duena zoriontsuak jaunaren nahiga deituak. Jaunari ez ezin hartu nire etxea, zartzeko baina nekantatiz bat eta sendatu naiz.
Jauna, zeruko ogia eman diguzu janari, orain apalik eskatzen dizugu Jose Doatsuaren antzera, zuk guri diguzun maitasunaren aitorle izanik, egiazko pakean bizi gaitezela beti, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, behinka zaitzatela jainko guziaduna gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren bakean. Eskerrik asko